Pemirsa tren busana ring tengah heng alikan zaman sekadi mangkin nenten wantah ngadalang desain miwah motif kain. Nanging taler wasana nyani majeng palemahan. Ini keinucap sida keselehin saking sayan ageng nyani perdagangan busana pre-love utawi thrifting. Sile tunggil penggiat busana berkelanjutan Angela Trihapsari mausang tren busana rahe mangkin akean saning utamayang indik rasa eling ring palemahan. Indik inucap taler ngawinang ipun ngerancang busana berdampak berkelanjutan. Dani mausang pasar internasional untuk busana berkelanjutan akan pisan selanyane mawinan krama global sayan eling ring wesanan majeng palemahan nyane. Dane nureksain Bali katureksain saking kuentenan destinasi wisata Bali dados kiblat tren busana sayandangan nyobiang kuentenan produk berkelanjutan majeng pasar internasional. Dane ngunggahang keragaman budaya Indonesia dados produk fashion sane kejangkepin pahan modern. Ring sajoning desain nyane kemargiang antuk ramah lingkungan. Pangupaya sekadi inucap mejanten sida ngedautin uratian jagat. Mawinan busana sane kedautin inggih punika busana sane madue dampak berkelanjutan. Baik ketandane taler naur ulang bahan sisa dados kreasi fashion anyar. Pemargi inucap ngulengang kasumekenan dane ring budaya berkelanjutan, larapan ngadungang elemen tradisional saha desain kontemporer, koleksi asil nyane, stylish, tur nyaman keanggen. Tius punika dane taler ngarianin desain busana serahina miwah semi resmi. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.